botoku borhat namaho siato atonganam wangi huto laikon naga berok kami hakit marang seorang ibotoku parsari beomi iko pengen dong ingot hatani Tuhan tuna so jadi sirang so sinirangi hawatnya kolo dengka parangemu doha sangapodi na tua-tua mi batu di hama ngaboru ni raja ho peok mai ibu toku di bagas volumi waholu bani to di rohami ajar ni damangi marsinuari firma to dimi di gongkong Tuhani pasari beomi oh sabar loho leku ngabursu mengaju-aju ibu toko nabaca oh pariru kamu itu di tandung maranak nang marumuru ditukahi Tuhani hamuna dua satu sauma dua ditukahi Tuhani hamuna dua satu sauma dua borhat namaho siato atonganam wangi huto laikon naga berok kami hakit marang seorang ibotoku parsari beomi iko pengen dong ingot hatani Tuhan tuna so jadi sirang so sinirangi hawatnya kolo dengka parangemu doha sangapodi na tua-tua mi batu di hama ngaboru ni raja ho peok mai ibu toku di bagas volumi waholu bani to di rohami ajar ni damangi marsinuari firma to dimi di gongkong Tuhani pasari beomi oh sabar loho leku ngabursu mengaju-aju
pahi Tuhani hamuna dua satu sama dua. Ditupahi Tuhani hamuna dua satu sama dua. Oro hami botom rapak do idam. Nado do hami marlas niroha dilas niroha munai. Ima dinang majalo pasu-pasu perbogas kamu itu. Sayang gia ma gabe keluarga berbahagia hamu, keluarga Sitiruan dan selamat menempuh hidup baru ma di itu. Jadi di leku sadaro hataku leku karena burju pengidu aku jala si paingot tutulai. Langsung dia pemuruk muleku haruan pangidu aku unang maleh unang manian sampai ditangani lai tokon olah nidu leku pangidu aku bolu merbada mulut do biasa roy kan apele baru tolu bulan do biamar rumah tangga ipe ngesiring berbada jadi alai pos raku di leku butima. Jadi jol nami. Bolo pitung songod dian do nakapabenan nami. Doli. Moto tuson. Bolo tipis manang hafal piulus na binuan nami. Unak pula berek kamu idangi. Las ni rohanami ma. Open ulosi berek kamu ate itu dah. Tu dia. Tamu ilara. Jadi dohonon songon hata pas-pasuan. Asa Open Kristan bitang Doli. naris. Dia. Aku niobun no somorop di dolok di Purbatua. Anak piatong di Hamuduri baru torok Dia domo. dongamu mai sorong batua. Hebat itu. Gabe mak gabe. Na borum bereng itu anakku mohon wae nang pe boru tija omakku anakku dohon wae ya kan jadi hami na boru ni anggikon onom anggona tu makas tubuni bapakku anggona na boru na kana martino dohon roro hami sude jadi na tapi dua naik na borum dang ro itu lunai dang ro ale amang borum doho dosa ada jadi jadi nah hudokon burju-burju mahamu di pangarak tuamu nak martamia kamu tutuhan alana tami yang do parhitian misa sudena jadi tuho anakku padiangan bereng anggikon molo divisi lemah do unang di ibereko sian kelemahan ale molo saling marsia jua duhamu marsi paliana roha boy do sude tertutupi alana hami piga helani bapakku ono pami helana burju-burju do sude dangaro ngonolo manyi sahami nah jadi aku yakin dan percaya anak kope burju do notu anggikon jadi songona dino upa sama dohonoku bitang narumiri sobuna sumorop anak pedi hamuri risanggi dohto anakku boru petung torop Ala paparan di guru tadi ya bulan doha minanang mengulusion deni guru tadi ya bulan ni maju baik kamu teh pada nami ayo mak halo